ole tuntuma chuan khovel pon lampang chanchin kan ngai thla ho don ani scientist thil mu chu azinga somte khovel pon a hian thil mak pui pui le chui chu har sa tak tak atam hle maya mithiam ten an thil mu chu to tam tak te hi om zia le chan thiat lo an nga ve hle a chungte chu theory mangin an ngai ruat ma support thin ani van thengrenga thil mak le rap thlak pui pui an mu te chu scientist le astronomers te chuan an zir chiang na sa hle thina lo ril ruk le soi chua du lo le mi pui hriat atlang zar du lo tam tak an nei bok chu tianga scientist te thil mu chua zinga som te chu somna a massive debris ring arsi mu chua iras 13481 to 6124 chuan engtinge arsi lian tak tak te hi an lo pian ti chui thei turin astronomer te apui na sa hlea arsi te hi ate chi le lian chi ate than ania nipoi arsi te chi zinga mi nia chu wangin chung arsi te chi ho te chu an thia an pu ave poin ana tham lo hlea an manin an thi ve top mai ti taila adik viau ome theories ten kata chuan arsi lian chu arsi te ho infin khom lian tak mai ani arsi te ho infin khom atanga lo piang an nia iras po hi chu tianga lo piang chu ni iras lo pian tir lai chuan lian tak mai ni alla jong po hi khovela tangin light year sing khat lai ania constellation centaurus sa omani he rc iras hi lungno in jungbun angdewa kwal ruin an hel kwal mup rengbok tuna kan omna solar system angin chutia lungno in an hel kwal chu solar system in siam tur ni in scientist chuan an ring ani chutiang thil chu astronomer te poin an voi khat mu na nia ni ain alet som ni in arit bokani iras a hian planet siam theina tur thil elements a oma nunna siam theina po om nge in an ngai bokani pakuana the great void polychromatic nebulae le vibrant galaxies te hi an moin an engnal danglam hlea universean curve ball anti mai hi ati chuak ringa chu mun ruak ni sin mukle rit tak mai nia the great void ti ani kumsa ha ko somriat pakhat khan robert krishnan le atho puiten van bo ruaka an muchuaka makti in an thong hle nge ni chikte kan zir chian nuwa kisner le atho pui te chuan galaxy lian lo tak tak somruk lai mai chu million light years da ni somnga tanga za thum som thuma zau van mun ruak alo piangin alo tai tar tin muwa chutia mun ruak void a fanzel chuan galaxy po singkhat lai ani thei an ring galaxy chikhat Milky Way kan ti bula po hian galaxy dang somni pali velan om galaxy ho inkar mun zau zong hi light year million thum vel ania chung van vo ruaka mun ruak void te chu technical lamatang chuan rin hlelom hle ma se tuna theory chuan a chhut fu miau sini a theory an chui thui zel chuan void lo om ringot dan chung chang a chuan alien anin rol ni te in an ring hialani pariatna an ancient dark matter collision tuna kan omna galaxy a hian harsana tam taka omtlat mai dar kan vuak rik ang hian ri a pechuak renga achan engwange niang ti ero chu astronomer te point an hrebik lem lo ni masi theory thara chuan he thil mak tak mai hi kum mak ta do zaliam ta a universe thil chena tak wang nin alanga chu thil chena tak chu insutna collision wang ania chu ta thil insut chu galaxy le galaxy mo thil engemaw dum le thimmuk dark matter emo sutna ni he theory hi adik ani nga chuan kan galaxy mar not le chim south hemisphere hi ain mil theilowa he in book tok lo na hi vertical wave pangania chu thil thlok mu theilo dark matter satellite emo invisible galaxy in galaxy omna aron paltlang wangani he thil makta ki kum makta duai zaron her le ta se kan mi thiam te hian achan le omzia an tha thei to mana pasarina the smallest oldest galaxies universe history is real tak hun in her le rat zong hi kan hrelo hle chang ni lovin thil tak nei matter tam zia po kan hre chuak fi tak tak theilo ni gas le vaivut noin eng light ati phevela chungte chu universe kan thil mu ber chu ni mase astronomer te chuan van bo ruak mun la tak tak an mu theya achan chu photons thlok liam ta te kha alo pom le vak thin wang ni chu gravitational lensing ti ni NASA te chon galaxy eng lo ber te ber le
upaber chanin an lo mu thei pha ta ni galaxy cluster abel 2744 chu lens en lena ta na mangin astronomer te chuan tu hnai mai khan galaxy in duang mek tam tak kum tluk le ding o som pani lai upa universe ang deuh tho upa an mu chhuak ani abel 2744 hi light year tluk le ding on 3.5 lek a hla ni ma se a magnifying effect an sa hlea universe a mun sang sang thala kan nei thei pha ta ni parukna a gigantic hydrogen filament a gigantic thread of pure hydrogen spot in the galaxy group sang sanga NGC 7448 a scientists and hydrogen fir lak in part doi mayan muwa chuchu light year zanga lai hla om mani he hydrogen in zar phar sei zong hi light year mak doi 2.6 lai ania chuchu thlasikong Milky Way zau zong le somni ai ma zaw ani chu hydrogen in zar phara chuan galaxy sang te azam zom connect put mai ni astronomer te po in chu tiang thil danglam tak chu mu anin bei sei phak ngai reng lova an makti na chu aron thuan hi le ta ni apakhan na chuan chu tiang hydrogen tam tak chu galaxy pon lama an la mungai lo ni pani na chuan thil engma lo ang vela te om tatlat chuan anril ru ati hril hai hlea chu chuan Milky Way le Andromeda galaxy belkhom ang vela zaw om si ni pangana the planet that should not exist Kepler 78b is an anomaly he planet hi om thei tur ani lova Jupiter hel kwal tu thla angin Kepler 78b hi chi satak tuiril lava le me al lir khat ania alen zong le ni hel kwal nai zong chutin amak lea scientific community lu ati hai hle mai ni hetani san kan ti chu kan solar system an ni san ni lovin arsidang soina ni astronomer te point engwanga he planet te takte hian nai taka ni hel kwal thei ti hi achan an shebik lo ni adan pa nga ya chuan hetinga hnaya hian planet te hian ni hel kwal ta se chu anin hi boyanga apok chevek mai don sini Kepler 78b hian ni chu kilometer makda duai 1.6 leka hnaya a hel kwala tichon Kepler 78b hian darkar ko chungin ni a hel chuak mana darkar ko chu atan chon kum khat ani ta ni he planet hi kan khovel aya alet 1.2 leka lian le alet ni tling lo deuh chawarit ani ni a hnai ema wangin a omna muni a sa hlea temperature po celsius degree sang ni zali lai sang ani data tanga landanin he planet pian tir po hian ai le tam takin hel kwal rc ni hi aliana chuchon Kepler 78b hi tunan ni a hel kwal na hian a data ni thil chiang taka langta chu ni an hai ema wangin 78b hi ni in ala emerald vekemo ala hip chevek dona atop na ni ala thleng ngei dona ni palina a massive star cluster in the Milky Way light year singni sanga laya hla quintuplet cluster hi Milky Way a thil mu thei zinga mitla ber polania he arsi bor kom hi ala no pang leya chu wangin a eng em bokani helaya arsi omtai anin nai hlom leya chu wangchon in hip tona wangin gesal an pichuak chuai renga asa zong temperature po degree makta duai celsius somnga laya nia he arsi bor kom cluster hi tun ma chuan Milky Way mo galaxy lai teka om hania chulaya om lai chuan black hole lian lutuk Sagittarius a in chulai vel thil te chu a hi vak mai ni quintuplet cluster hi ritin eng hle ma se van vo ka lungnoi thlok le gas om ten an hlia chubaka Milky Way lian tak chu gas var satak le vut satakin azam nan veka kumsanga zakwa somkua astronomer 10 infrared telescope an hmana tangkhan mu thei ani ta chawani magrib le do te angin quintuplet cluster chu mu thei hun bi ka oma reilo te chungin galactic center atangin akalson le dai thinani akin achon gravity atangin ala try dar ngein arin om pathumna a gigantic exosolar system arsi te khian anmani theu hel tu planet pakhat ai tamte an nei hlom ti kan mu chuak ve ta zela chutinga hel tu planet nei arsi te chu zali somruk paruk lai mu chu ani towa chungzinga chanve vel chu planet pani chawin an hel arsi han ni thungani planet hel tu nei tir te chu mu an olsam dewa achan chu anin semlaya asa hit omkha alo omrem wangani chungzinga antenna thatak pakhat chu HR 8799 khinia arsi piang lim lian tak te chu gas tam mang khengin a hel mup renga
chu ti ni wang chuan an laka chuan Jupiter hrang chuna po hi thil te reuh te mai ani van nei thak takin planet arsi in hla zong chu planet atanga eng chhuah danin ati chiang hlea mase chu infrared mangsawin mu thei ani thung ani chung eng light te chu ni arsi engin a hlia chuang lem lo pani na the Milky Way's blanket kan galaxy Milky Way a hian scientist mu detect thei lo hi tam tak om ngei tur ngai ania mase tun ha thil mu chu thara chuan kan galaxy hi chum cha le samang khengin a tuam mup maya ti chuan kan omna galaxy chu sarzam halo angdawin akwal rui maya chubaka akang al renga asa zong bo makdoi khatatanga makdoi ni point panga Kelvin velani Chandra Observatory European XMM Newton le Japanese Suzaku satellite se tangkhom in an thira chungzinga tlem chu an hmu thei ni pakhatna the largest radio galaxy ever discovered radio galaxies te hi an hmu namin thirnin an har hlea radio wavelengths a energy tamlutuk anti chuaka cosmic rays liantakan an ema wangin an mingpoi phua an ni galaxy light atanga thil thlok te chu black hole lian lutukin ati chak sot thrina chu radio telescope po an zon ber thin chu ni radio galaxies lian ber chu J1420 to 0545 ti ania light year makta duai som panga lai zawin van bo ruaka a inzar phar duai mai ni mase radio galaxies te hi andam rei lo hle thina galaxy pangai ain an thi expired ma de zogani achan chu heng radio galaxies te hian matter le radiation tamlutuk an phu chuak renga chu wangson rei lova an alral tamai thina ni heta thi kan ti te hi hitak tak ti na nilovin man tlak to lo le omzanei to lo kan soina zo kani